Urhobo ineki meji nwakerome omeregwa Ariye Victor Arigo Isikuru, Managing Director Bymon Films and Records. Omeregwa na wadagwoni product onye de gbekpe evure Iwori depoyin Ariye number 193 Warri Saple Road, Hausa Quarters, Warri Delta State. Wode bi pe evuru gele idepoyin Ariye Mine Records Depot, Otowodo Junction, opposite Asaba Road, Ugele, Delta State. Ode referentiere, idepolinge vuli sapene Ariye couple disc number 1 Commercial Avenue, Saple, Delta State. Omegwa na product wanji vula sana na migeli na efajelo gbebon amejiri dunutere amekari uni na wonyere omegwa amlevuge Honorable Austin Ogenewire Eruoto, the Agerose Road 1 of Abraka, of Ayon Ariye, Faith Onome Eruoto. Audionologu, Deri Quiver, Emerari Quiver Lukbere 2008. Ameke Munivio. Yodelode, Ehario de Rabayo, Olostinina, Odelode. Odelode, Ehario de Rabayo. Olosinina odelode ure mulo kwora onyawo omode koko odelode ario derambai olosinina odelode asini wolu to da onyawo ode fowe odelode na ario derambai olosinina odelode otion yeba o mama lokwo hevulurobo oya odeke hurobo. O mama lokwo evulurobo, oya odeke urobo. O mama lokwo evulurobo, awela kyoma urobo ado. O mama lokwo evulurobo, awela kyoma urobo. O mama lokwo evulurobo, awela kyoma urobo ado. O mama lokwo evulurobo, awela kyoma urobo. O mama lokwo evulurobo, awela kyoma urobo. Osini Eruoto ko mamoroko Urhobo mela kyoma fokirokire doja fura pona Urhobo wanya yobalo konyo de wobo oboni sewa koko asini wobo ore fura pona Urhobo de kelo mamoremu ami fwere irana sini wonyo asini wiyo to ni wai Ena ovie black amlenio Uruto de Uyo viroto de Ekoye awote ke fura pona Awofwe wo rostini you No fie sewe Ostini mori shikwe Ekwa gigo yuto vivi uhori Ade awote na wokena o Aseje kodigide Okokole rinoko Asini uruto de Ude furi Iwoluto dena udefo Woluto da osini woluto dena Iwoluto dena udefo Wenuge omegwa eruto Iwoluto dena udefo Osini ogenewa ire eruto woluto de Ado woluto dena udefo Omiegwana mlevuge Urhobo na wodefuwe Erwa ya Urhobo koyo de hobo Ado Urhobo na wodefuwe Obo Urhobo wanya ubaro koyo sini de hobo Urhobo na wodefuwe Omiegwana ogbono no shari okure Ado Urhobo na wodefuwe Omiregwana o inoku konyo dia Urhobo na wodefuwe Evuli Canada evuli noku oyeba onyobo Ekele Urhobo na wodefuwe Harwa in Nigeria Ojerwa inoku Urhobo na wodefuwe Ane yutuli Nigeria Wayeli ojare Mado Urhobo na wodefuwe Omwi kopi nire evuli Nigeria Urhobo na wodefuwe
Integrated Service Nigeria Limited. Urhobo Sansan ya ikopi nina. Wenuge osara paka itaria. Ane yutulu roba na yoja. Urhobo. Osinyo oje wa formuli timu. Itimuli mona da fibolu. Imona jabiri yoja oni. Wenuge mama lule mulowolina. Urhobo de kelo mama le mo abe gwero sini. Urhobo. Wenuge rostini munyo. Rostini wono osini mnigo yoto. Wenuge ode kona ijapo. Kona ijapo ovira blaka. Adakaji woni o no foli na odeke. Wenuge ka wo fu e wo rostini. Osini mori shigwa ekwa gigo bi o ton mi wo. Wenuge adara wo dana wo kana o. Ode tablaka edeina aseye kodi. Ikwe rewede na wode tasada oni wok mariku. Oma molule mu ode mi kosi mi revu Urhobo neji. Ma doki shoshi. Ese bwebulo lo ka kona ayo wonu okpa yo. Obi ablaka mi ofle ode modena. Di agency orode one of abraka. Ewo modena o oni oba seje de kuye. Osino de never ire ro to agency rode. Neme unye o ngori kolire edena o. Onye yo akomiegwa His Majesty Adakaji one the Ovie of Abraka Kingdom. His Majesty Okarisi Ted the Ovie of Ugele Kingdom. His Majesty Emmanuel B. Delekpe Oworu one the Ovie of Udu Kingdom. His Majesty Dr. Efe Zomo the Obi of Onwa the Agadagba of Ugbama Egbe Makidon Ojiwenyoke Mr. Christopher from Montreal, Canada. Chief Tony Oboro, Executive Chairman, Ethiopian Local Government Area. Honorable Ogbefi Shukudi Edafe, Shema Ikwane Local Government Area. Mr. Austin Oroye, Secretary Warri South Local Government Area. Chief Isaac
Apologie Yokanoje of Abrakakidon Onye Wakesh Honorable Chief Benjamin Ojugo the Oro of Abrakakidon Mrs. Braki Ovri Ononi Agere Serodo Mrs. Comfort Apologie Onakira Oni Aroyin Oni Ayeroyin Mr. Okerogene Apolios Ovri CSO to Austin Oji Yoke Mr. Ejaife Gospel Igwe Protocol Officer Honorable Samuel Okwe Onye Yoke Priest W.O. Erire Ikwana neje osini neyiru mama Ikwori rewe daina osini neyaye Aje selode nwani lode na of Abraka Ede awode na wokena wode tabraka hedena Obora bori go akawari o pura pode wuke Idola leyedena idola wode tabraka isi Ikwe so ukbede Igo lost in wa beti o time we akorobo Hey Austin ogene wa e ye wo Aje soro de one Never know I swing no Hey nene ane kwoli piano wakoye piano Hey ejini atoni oye ko wani abo enro bolo me ya na wa ya tona o onyeka Hey, Agaro. Nigeria, music matter sounds good. A poor coco. I can already bear. Wejaigun Urhobo Urhobo kolovi yada harovi Urhobo Ituri gure na kese tele Urhobo Ituri kyo hibo to hibo Urhobo Ituri gure na Wejaigun Urhobo Ituri gure na Wejaigun Urhobo Urhobo kolovi yada harovi Urhobo Ituri gure na kese tele Urhobo Ituri kyo hibo to hibo Wejaigun Urhobo Urhobo kolovi yada harovi Urhobo Ituri gure na kese tele Urhobo Ituri kyo hibo to hibo akona Ituri gure na Wejaigun Urhobo Ituri gure na Wejaigun Urhobo kolovi yada harovi Ituri gure na kese tele Urhobo Ituri kyo hibo to hibo
Shere vure godo Wada wa biba shere Kuma komera yo Shoge na ruko we Edebo wo piro warere Imi golo wami ane Wada veri dadi fomu rode Motorcycle rode mu webi fomu na re godo na Koko mi jiwani kanki mo palo bi o wa Ete ko yin wana wani en ituri gunwe Obuko bi ada garo bi waro mi wado Ituri gogo na itoko le ni obo Working on our you Mr. Douglas Adosawa, President of Today. Okwe Mr. Andrew Atuma, NG Authentic Diamond Company of Nigeria, based in Ogara. Onye woke Mr. Isaac Manchu. Onye ni ko woni oku. Wo be ro te be party koke o le ne oparo we. Onye woke. Intimate Brother Social Club of Nigeria Ogara. Mr. Collis Ejuane. We call one of Vice President General, Police Officer based in Port Harcourt. We call well. Are you together? Hey, Urhobo. When you come, Ukwe. Is your Babylon? You got it. That now, Fabo your mother. Hey, Sylvester from Toku. I see a quality. Thank you. Okay. Hey, smart. Are you coming up? That insurance. I drive around my Ukwe. Hey,
Engineer, Eri, Agari, wonderful. Engineer Tony, hey, Onyeka, Makobi wonderful. Hey, piano. Oh,